Bonjour, vous avez un après-midi, ça dépend de qui est et qui côté dans la vidéo ça. Moi, je suis Lenchko, channel c'est Creole et bienvenue dans la famille. Guys, nous sommes vraiment contents dans la vidéo ça fait ça c'est parce que Marie m'a acheté une nouvelle machine. Les fait à peu près, ils font un bon petit temps de machine ça parce que pour venir sortir côté pour sortir en pour voir la scale prend temps. So, on va pas pour dire? Non. Non. M'obten machine ça depuis like m'bata acheter li dans dealership, m'te order li dans manufacturer côté yo fait machine là même. So li te pour un petit temps pour ka venir là. La fini tout bagay ça ka passer ensemble avec chip shortage with like shipping and all that stuff, so li te pour un petit temps avant li venir. So yo relé nous yo dit que ça que machine là, so nous venir pour nous ouais que Mais au cas où mon yo gens vraiment content like même dans mon pas qu'à dormir pour machine ça c'est toute la journée on checker les online pour si qu'il est à porter les même dans mon pas qu'à dormir. Non c'est pour la vérité parce que même si tellement aimer machine ça ou la raison qui fait nous non et pas même like I mean c'est pas même machine ça m't'a pas l'acheter. Ou la raison qui fait nous ces machines ça les prend c'est parce que nous fait quelques petits plans. Petit plan. Nous t'as fait quelques petits plans. Nous t'as fait quelques petits plans. Mais nous besoin un plus gros machine petit plan yo. Petit plan yo. Yeah, parce que petit plan parfois qu'on besoin plus gros machine. Yes, petit plan qu'on besoin plus espace. Plus espace. So nous prenons entrer dedans guys. Yeah. You excited? Yeah. Why? I don't know. Why I'm talking. What? Why I'm talking. Why are you talking? I'm talking here. Look, regardez Batman. Petit ça, c'est petit comique lié. Il mettait Batman de côté lui pour le chita. Même dormir avec tout. You say what? What you said? Yes, God. Yes. Oh my God. Je me sa petite maman dit là, elle dit merci en baguette cheveux. Tellement comment façon comme ça Junior? Comment façon que ça? Toi, tu garçon elle dit nègre pas de cheveux non mais ça. Ok, machine là. Oh, snap. Mes machines. Cat, mais ça fouet. Look at that. Regardez la machine, guys. Oui, regardez. Oh my God, machine belle. Oh my God. Nous semble vraiment confortable. Wow. Okay guys, machines sont trois reliés. Il y a une chaise encore, il y a juste mettre le coucher.
Et puis ça, pour moi c'est une casse sur la caméra. Mais les gros, les grands pile espace. Chez eux belle, guys. Regardez, chez eux belle. Ma bonne au Play Store. Regardez. Alright, now you're good? Yeah. Alright, cool. Now let me actually do my inspection. I ain't gonna tell. I'll be right in here. You have the car key? Yeah. Hold this for me, Junior. that. Okay. No, not this. What, the other one? Yeah. Come on, let's go, Junior. Okay. Why you just take the car key from me? What? Why? So you was just waiting for me to get the car so you can take your car? Yeah. Okay, yeah. Baby, qui ça dit? I gotta do my inspection. Li pral fè inspektasyon li pou l'wè si machin nan gen tout bagay li te mande an. So guys, gade machin nan vreman bel. Men, machin sa m pa jam kondil paske m pa reme kondil gwo bout machin. Paske m pa kadi m pa fò nan kondil paske like sou kondil chak jou tout koto wale, se ke ou kondil. But lèm di, m pa reme kondil nan gwo machin sa ou paske li yon ti jan lop kondil, ou fè fò ta di wap wèl pase sou tout ti machin ki bo koto yo swa. So, m pa reme kondil nan gwo machin ditou. Li yon ti jan fè m pe. Paske lop kondil epi ou vire tèt ou, wap gade lop ti piti voitu yo ki pi kout yo an ba. Sa, yon ti jan fè m pe. But guys, m gade nou Junior vle pale. Hi guys. I just trying a new car. This is crazy. It is crazy. But I don't have a new car. Why do we have a new car? Yeah. Because we're thinking about giving your baby brother or sister. Nou val kre yon ti se pou ou, so fok nou gen espas pou nou mette ti bebe. Yeah. You happy? Yeah. Nou val kre yon lot ti bebe pou ou, ti bebe mpa di nye, baby. Yeah. So guys, se ti video sa mwen te vle fè jodi an paske nou tap te machin sa tro lontan epi li fin vini. So Mpase li vreman bel, like mte pense li ti pi gwo paske mte di mare mwen pi galash mpa di mpa reme li, but deske li gwo, li son machin ki gwo, mpa telman bagay lan, but men si wap planifiye pou fè lot ti moun, like ki trez important, li nan avantaj pou achton machin kon sa, paske espas lan trez important, lo non machin fok gen espas pou ti moun yo, you know la ite koyo. So guys, m kontan paske like tout bagay ou fè nan la vi, tout bagay ou gen ki pat la. So, son jan de suksè liye. So, m vreman kontan pou mari mwen paske nou te gen man machin, nou te gen yon machin pwede avan nou te vin Alaska, sa ke vin rive mari mwen son mwen ki vreman vague. Li pa ki apou ki nan yon, like, ki ne pou bagay lan yon. Depi l bel problem, i justement kite la, sa ba di lan yon. So sa ki vin rive, lot machin nou te gen yon, i komanse ba yon ti problem, te ke la rangel, i justement kite l nan pakin kote nou te, nan kay nou te yon, nan apatman nou te yon, li kite machin nan pakin nan, e pi nou vin Alaska. So guys, we machin nan, Kounya nou gen li. Mte vle yon machin blan, nou te vle yon machin blan. Men espas lan, gan pil espas la. Gade an le a. It looks so clean. Nou konen jan Alaska ye, nan sezon sa, plen la bou. Be ou pa machin nan gitan sal pa de ya? Yes, because I drove it. Oh.
So de pou kondi machin, nou met gon machin, like nan sezon sa, li even tourne tout noir, fè faut adisyon la bou ou ta pou li ate an, paske Make sure you don't kick this, okay? look at Junior. Alright, come on, put your hand. Okay. Hey Junior, Hi. you got a new car. Huh? You got a new car. Yay. We got the new car. Yay. So Junior gen pil espas. Espas la. Pou bagay pil. Oh, gade ti lumière, wow. Mais, beye, ça c'est lumière ça t'a parlé, right? Daddy. Ouais, ti lumière ça qui nan pot lan? Daddy. So, ouais. Oh, I like the purple. Look, gade. So, bon mwen. oh. Sa ou ka ouvri, oui? En lè an? Yeah. Nice. Ni an ba tou, de an ka ouvri. Oh yeah. Li pou l fè nej. Ah. Machine sa vreman bel. Li justement long. It's because the seats are not up, that's why. Oh, so when are we gonna look at the northern light? When are we gonna search for the northern light? When it's clear? Li semble li pou l fè nej tou, oui? Ou pa en lè? Ti nej yo komanse ap tombe. Ah. Yes, guys. Me machine nan nou gon nouveau machine. And I love it. Mwen men li. Pou mwen sa. Sa gitan gan bon papye. Dealership lan la dan li. And bon mwen. Gade, sa fon pil oui. Be, sa son 2022 ou soir? Yeah. Ok. Sa son Hyundai Palisade 2022. But mwen gen kelke moun bola kailan ki gen li. E pa de bola kailan, but you know, mwen gen de kelke kap kondwi machin nan. Marin pa me lel bon bagay pil we yi wèl nan la riyan tout patou. So, c'est peut-être ça. Well, même si tu achètes ton Tesla, ou t'as toujours wèl nan la riyan. Yeah, but, you know. Ou pa jen Tesla ou vin populaire konya? Yeah. But no. That's crazy. Yeah, so guys, mwen vreman kontan paske, kom mwen tap di an, mwen eme nouvo bagay. Mga di sa se de bagay ki vreman fèm kontan, se kay avèk machin. Logon bel kay, logon kay kote, what is it? No. Look at the back. It has a display. Li nan vit lan? Yeah. Li gon ti speed limit nan vit lan. Li gon ti speed limit nan vit lan, lò kondi yo ka wè combien speed limit la yon. Alright guys, si nou vle yon full tour de machine nan, tout bagay machine nan gen la dan tit sali ka fe nou konen ba video a, men pou konya la nou bezwen ale la kay, paske se nou travay msoti pou mte ka vin achete machine sa, pou mte ka vin pran machine nan, men li pran trop tan, li pran plus tan ke mte pense l dabal pran, so nou bezwen komanse ale, paske m gen papye mal siyen, gen moun ka ple de relem, yeah. Gade, pou ki so panse sa la? Sa son bare pou mette bouteille de l'eau? Oh, machine sa vraiment intéressant. Il y a un peu l'espace, like, Mommy, wow. Daddy. Oh, ça c'est bag. Oh wow, nice. Moi me deske ou ka serré yo. So, même volant qui gen bagay ki pou chauffer le tout, which is good because l'ora pa bit à la scale entre dans machine ça parfois. So pas get en start machine. Ti dwe tou semble tan ko se glace li e lo touche bagay. Yeah, c'est tant que c'est glace doit tout, il le touche volant, les volants pas les machines n'a pas get en chauffer auparavant. Look.
So right now it's at this position, right? When I turn it off, it like back up and then lower down, so that way I can like get out easier. And then when I It's the light for That's it. me. Woo, Daddy. Oh wow. So machine nan fè bagay lan pou. M'pense chaise sa ou vraiment comfortable. belle et li vraiment confortable tout. Et mwen gen kote pou mwen mette mè mwen. Et puis les ti bébé an pral vini, le pral akouche et puis la vini ap gen espace parce que nou pa konen ki gwo servot mwen pral ye. Like les ti bébé an mette ti bébé an devot mwen. Wait, what? Ouais. Ou va konen? You have your own Ou est si speaker. met ton ti bébé an devot mwen son va konen? No. Yeah, so They made on TV na vanto map konne. Ya, so lem pa la kouche, pi le fin mba konen ki longe vot mwen palye, so map jen espas pou mwen chita. Ma fè kon sa. Mais c'est la même apprêté. Sous gros vote. Bon mwen jan glas sa gen lumière. Bon mwen, cheke. Y kon ti lumière. Wow. You like it? Yeah, this Oh, is wait. Hold on. Whoa. Hey, Junior, can you hear me? Oh, Yeah. guys, bom di nou. Are you sure you can hear me? Yeah. Can you hear me in the back? Huh? Can you hear me in the back in the speakers? Yeah. Now I don't have to yell at you. What are you doing? I don't have to yell at you because now you can hear me in the speakers. So, I machine can nan hear gen you speaker, speakers. like sou devan, ou bezwen pala avek ou moun ki just pa der, ou pa men bezwen rele men. Machine nan gen speaker kote ke ou ka justement peze un ti bouton et puis le fin wap pala avek moun ki der, al ap tando bien kler. So, ou pa nan rele. I Gan- love you, gan- Daddy. I love you too, baby. Gan bon features, is it features? Yeah, features. Yeah, gan bon features machine sa gen ki vreman cool, ke mwen vreman reme. Right. So, nou pral kite dealership lan pou nou ale You want to konji. drive it home? Mba vle konji machine nan nou. Ou met konji pito, mes ami. Se la ma kite video, guys, ma pon nou a la prochaine fois sur notre video. Et pa bliye, si te reme video, ali yon like. Daddy. Et pa bliye, pataje. Take Si vous it. abonnez, ma pour la prochaine fois sur notre vidéo.